Talofa lava malo le soifua, whawhetai le mafuta mai I le whaungangana podcast. O le whaupunga le nei o le wāwhea loaloai, ma le wātapuia, o tele ni whamatalanga I lona winga ma lona whaongaina, ia awa onga, research o le universite, ma tala noanga le soifua maloloina. Ai se ai tā wai le wha amala maina o le nei wha upunga malona winga. Ai se a fo ia tā wai le tausia o le wāwhea loaloai. I le soifua to file mu o le mawhauwhau o tātou tangata. Ai maise, o le tā ua o le malama I whesota inga ma le au whainga luenga a le soifua maloloina. O au o Dr. Ioana Mulipola, o le mental health nurse o lo ngalue o se whaia onga I tutonu o le universite I Aukilani I New Zealand. O le vaenga lo na lua le nei, o le whaatala noanga ma tau nuu se alii mali e toa perenise tapusi tangata. Usi mai loa lau whafonga. Io so se mea I o tātou o le wā. Even the closest connection. O le wā o ta māma le tina. E iai ia understanding. E iai mai connection ngā le iai le understanding ma le mālam la maanga. E whaawai ai dai. Usa apere karango I se wā. Alai lo le leia e ko inga ia le mea lai le iai loko lo makua. I loko e ngā ioi loko joina lai lo makua le mea mga oai. Ua mawhana le mawuta. Le mawhau ma le anganga. O le wāo mātua mwhanau. Ia le kako keilo. O le wā sa iai sa moa. One way to whatunua. O le vale wai e ngei ka maiki, o pisiri mai wai, e ista mai. Rightly so, langa I le o marama le po I kako, o le men kako wono mai. E sa ale kari o le upu, sa ale pisi so, pao marama po pao, ai pa pena. Au si so, ia, po le ale kulang pa pena. Ia, o le ala ua, e le vala, o le vala tama malon tu fini. Pe o ngou pa makala kupo e me yasola. E ko e ka maiki yasola. Ako lan me koe. Mai brother sometimes eats first. O ia mo mai sau ai. Ala no fam tala tu yo jo lo me sa nyai. O me o ye ne to ai nai. Var pe fi au ma le kalesia. O le fe ngai no si ne. No based mai lunga o le var tama mo lon to fi. E kau si le kalesia pe fi au. E kau si pe fi au. Le o lo fale nganga o le kalesia. Kau si le kalesia le o le fale kingo ma ave I le mau kupe fi. Pula ma kupe. Le vale ma tai mo lona au ainga. O le so se mea ana kako. E ye ana ba. O ke le lo e papalangi pe ye se va. A kau kala ka me kikira ko o le skam ki pa tupo. Pe ya e ron kama. Ranga ya kau kala ma sangil palawa. E al boya. O kako. E kolua upu I loa kangaka. O e kem kua e maramara le wa. Po o e ho e kem kua le I loa are wa. Ia ngaka ku ke lo. Wai ringu kulea. A le I loa kaukara. Ia mapu ki kupe kako. Kaka sau hamari pa alo. O a ilo. Io e te le wa. O kako e piko I siringa ka ua ke le wa. O le tamali I anga ho I le pe o upo ia. O ke lua kumolo ka mali anga sa wo e so mai mu polo mo te mali o te pa lang langa ka mali anga o la ngi fa ya ku se kala vale o le lea o I va o inga e su ye o ka ko vai pa lo ka ngo nga inga yo o lo inga bis o ma ko ma sofa de va o puleanga o mo ngi la e tā ua te
Mai ole mea ale a kanka makua ia vai. Olonga va ka puia. A lua ko se pale. Kilo. Ole a tūlanga ko ia. O a wha alo longa le ai ngai au mai. Tūlanga ka pena. O i loa mai lo o makai ia. Ole me te whea ko resi. Ia o lako wina te whana. Ia lako i whai mai. Va tapu ia. Ole winga ole upu tapu ia. Ole tapu ole sacred. Ole va e sacred. Me ranga le ho ie. E tai ke resi vanga le. E ngā runga. Sa o pina wha me ole va. Kako ole. Mai le va. O vako ole va. The connection. Mai ole le va. Ole va. O vako ngau ki lo he. Le va. Ole va. Well, how do you explain? I don't know how to explain it. I probably okay no. O ngai se sere ekskava ole va tapuia. Ya ole men va tapui. E ka pui le va longa winga o ke kausi le ka va. Ole va fa lo ai. Ole va fa lo mai oe fa lo hoa. Ole va tapuia nga. Ya ole pula. Ole va tausi e kausi e so. Onga o kako a inga ma society community ya sola. Kele le va kausi. A fuero mo la inga e ave mo le sua. Vai fea. Ave ai le sua sa ola. E mo a panga iska. Papa, we kako, ole va. E le fai va pea. Ole a po mai lo ka mai I me e va ku mo voi sa ya ai ka kele ro mo o mai ma o ka o si e vidi mai ula ko ai fo mo pa alarme me ka na ko si o le pa lo mai o ka I fa pe o po mai nga foi pe au po mai o aku a le va le ka ya e ke le wi ka ko a e lo a usi lepa o ke lo o jonga lo winga kau si mai le ka ba o ke kau si ko le ka a ora inga ma le pe me ai o le mo ko ele mo se to file mo ma fa e si ko me nga ko mo ka ko fa ma si ngo ole bebe si ngo o me voy yo le vale o mai a si ai nga pa la ko makai ele o kala ia uma la ia ka o fira and simply because they didn't contact me very easy one ka ia ia wale ko ka kala ku o so le lo ale me to file mo ai ma wele harmony man no fo file mo ai ma fia tanga o le tausila le o le va le va fe lo ai ma le va le ia e pe ona e sa no ia once wale fe fa alo ai le va le o ma le pe ia ele mo se to file mo ele mo ka vai le mo ngari ai misa o fai lo mo ko me le via e foi nga ora eu vou lá le fa alo to me ele fa alo como que ma e ma ya no ko e ma ko a mo se pa te inga pe o se te ne voi le po o ma e ele fai poi kai lo nga o ko e voi le valea le makua le anga o le sa ave o man fa ko ave o me va pe ka ko wi fa makiki wa o po sama mano pangai pungo lao kanga punga au po wa e se lo wai up ale ka in fact o ke kan kongo ko ngame ole ala valele pe vai o e se kamai ki pe vai da se me ko pura va e la va o ke kan kongo ke usi na mai le I ka ke le fa yo never give up e va nga le why is it important for health professionals to understand
and use our language to communicate to the community. I guess it's very simple. It's a tool for communication. Ole tātou ngana I onga levels is. Ngana whaingo pi, ole a I kasoro. Mea ngai au ngā mongai kameki a laku lunga o lunga I 13, 14, 12, upu whaaroalo, ngai upu whaaroalo. Ngana o tautalanga. Ia whakaapa o ngā area ngana o la unga I runga whaamakai. Which is accessible really to only some people. Get out ngai ki ngā mapanga ue. It's a levels. Ai tā ua. O le tā ua le mea because the health professionals o uke al so o whanima. E kā ua ke le first contact. Ma le always contact I le ngana pe a whai I mawhai. Ina ia malamanama. Ia a whamkalak ngai a wae a kalak ngai wa pe o le e ki ngā poi lele po le ase me ki ngā e kere pisilia po mai. Ai ka kere malamanama mai le ngana po le. Chances are isi seere. Le rase seere whalongo mai a po mai I mele pa ia. Ile o ngai ai kawanga I ngai u kako whanka po lele pa. Full communication is fully achieved when both parties understand each other well. Ma o te jonu ho, o isi kaimi, e make o male nesa le aonga o peko saukao. Ma ia, nanga le la makalunga male specialist. O le kele o le health jargon mai. O kele maramana mai. What do you mean? O peko mea le ale, Okay, I have a degree in English, but I don't understand. Saula, ma ke ha pia ma skengi. Kala ngoa me advo mai pisidi do mai. Yang kangolo le fa mana mai ya ule. Vaila ye esesio levo. Ala kulola ko inga po lo mo ko sa bo po ai ele lo se pa para mi. We definitely need the profession. I may say, you know, ke la ko ho isi wo po ngai ke ni sa mo lo ho ngai. Wo lo ke lo ya wo lo ke fainga lo ngai. O se me o le piko sili o nga mo mia mo na yo ta tangata. Ile ia sa I fo atu le fal mai a lai e sa o le lau sa no. Ia fa matala atu le aunga ma le ponga yo nga se ala mala le mai. E wa a yela le keple. Ia na mai se ila ia o tong fitinga ia le mala le mai. Ai o le ia o le tala noanga ia mala fa o nga le tatonga ngana. O se me putiling ta wana mo na yo tatu tangata pe sa ili fofo il fal mai. O le mea ia o I mo meo o pusa mo kurika o le a o le olo a o le a ia ke le ro po la fa pa la yo nga ala I ro po ingo mal lo mo po a un o le I think there are services I like kai mo ka ko wa e la wa makanga influx mai ngi ka mai Middle East in kia ma la voi wala ngonga ngaka le ka u o nanga o ko kele le marmula ma de English ka ko o le vanga ngai foi le e po I o ngai ka mai ki ai pa nga ke sai I had to take my mom to the hospital I had to take dad to the bank o ngai ka mai ki ai pa nga Lala sau fautuanga, what do you want to see happen? Institutions ngai. E ka kau o nga whaamarusia, ka ngaka, e maramalama, inga ngana e rua. E ka kau awa awhaya dominated whapalang. Chances are our old people and our old community will not get to the full
extent of the services they should get. Ona ole le manama. Yeah. So, I mean, if we say, it's not a priority, or it's not. We always have to, the o mafakere, mafapa auli. Alu meanga kau pai. Awa mention inga mai wa levan tato ine tato Samoa. La so fina ngalo o tele se amana ia o le sao o le role o le matai ma le leadership. E whaonga i le vaenga lea e o mai e mita i le kako community. Pea whape fia whainila tō whaalawi loa e work together mal community. Pela whaalawi loa le mental health. Ia po isia health issue. O ke la ngona i me kakoa community o ngaki le pio le rote loa. Ka ulo community whafo. E ka le sia. Peia le ka le sia le kede inga o iai. Palawi loa ka ngaka o le au paroka. Palawi loa ka ngaka o le fia rani se mea. Palawi loa a le ACC e winga i mea. O le kele o palawi loa. O lai o communities. Within those communities o lai e makai. So I would say ia ke awa ia ma la o kikiro ia. Onga o le matai role e aluanga e kele o le ainga. E sea o mai whaalawi lo i ainga. A le kele o whaalawi lo. E maasangi. La ai lo. E o ile ako ile. E kalesia. Kia e kalesia mwharisaya e. That's where our communities are. I may say vaeng o le COVID ma le olanga papenga. Matai as such. Ele o feature ke le i mea i whaalawi loa au ke langonga o whaala potonga ia mai kalesi awa well beyond maupupo e kalesi e no sa foi lau sa no wai pe yo le losu le o anga ye ma le vo e ku mo i makai o hui o pai fa vai o le kalesi Pawai le kalesia fai kai fongo fai kusi au fai das fang au fia belo fai mo di we establish le kako fa le mu ko kalesia e fai ma tangan au ke misalo ke le ma kanga le ma ke pe kalesia o le mea la nga ya ke au o le van kako inge o ke longal ma ko kalesia o le ACC o le COVID o elections o so ka ia po ia pakene ia kwale pera ko fala ulo ole mental health ia le ho struggle ngia ko mo es kama my king ia ma me vole ia campaign vole ia o ho ngai pe o mole national lenga pa ila ko promise Vai promise I go back lenga strike kai kangaka. Lenga le fi ya kang. Vai la ko promise. Kele ko pela avel mental health. And they always looking at costs me for them. Al me mongia. Anga wala be ai sio la ko ai. Whatever. A kalangoa nurses, kalangoa po mai, kalangoa o ko ye. It's very serious. But out in the community, oh my gosh. Ile kairo ia. Akala mo foi kanka papel. Era fa penga ai drugs. Pe era fa penga ke do alcohol me papel. Ai le o ro le. It's an illness. Le illness. Kusala e mo o mia le kele o information. E raise ile awareness e ka community. Ile mental health. Your information we take it for granted where we work. But in the ordinary ainga samo, is with priorities me foi fakalamo. Olha, o ngaso ma ao ka ko voile o gira como mo fale vela po lo
Ronga whāna ma lima o ngā Ia. I. Te alimia la i alu priority. Ele priority. Ala kuro la ma le mental health po le. Ia. Whakani ngā me o le. Mili mai sā mo e le amo le amo. So e fōlinga mai la o se mata upu le mental health o se mata upu e mo o mia le tatou tala noa so. Iai, ma whaailoa i tutono le tatou a community. Mongi ai le o. Take for example the accessibility of our community. O le mea mongi e pienge e kāle si o i ka. Yeah. It needs a strong push, which needs money for people to go out to the community. Ole kere a ngā mea whaara uro. E pei vo ole paia kunga ole NCEA la ko. Sa o kua vo le ne mo ka pei pa makala. Paia ku pamphlet le a o mampuna mo ka penga. The more information. Yeah. Awa ale is information or very little. Yeah, ele foi se kalangoa. Yeah. Ele foi se kalangoa. Ole mere ku mo ye kalangoa nga ka kama. O me ko kupu mo ja mo le malo le. A kalangoa ko me. Oh. Samon government male o kumo peira kalangoa o mo le ki o mo por kalambenga me. I mea lea o ngā. O kalangoa i mea lea o ngā. Ai mea o ngā. Kalangoa i mea o ngā. Ea, lāne me wā lainga le, wai ia le ki o po le leo i mā kala. O le i whai a o ngā le whakalangoa mai vai a so oma. At least there's someone po le le. Ka kaunga i loa institutions. Wa kere kako le ki o ia iai. Wa kere hoi kako a wakungi si whakalangoa. Awai akalangoa make it regular hoile yo le regular my news is more I make it every week or twice every week la wai mako fa o le mere le kalangoa mai a fa pela lo wa matanta tala noa ia I vaenga nei o te loa o le a te le fo se o nga I tangata, le si o tatou atunu o le la a whaafonga mai ta por kalame wa pe oi. Tau anu le, tau noa mai le por kalame le. Ia atau no o le nei por kalame o le a matai o na tatou tala noa. I le nei mata upu o me le ia whainga luenga matou I o pito lam whaapea. E ta ua me lea. Ia le e tatau no mai I le community e a matai na tala noa. Ia o me pitili na le lei o le tatou tala noa tatou le tatou ngangana. Ma le tatou tu ma le anganu. Mai o kere hoi mea ka karangoa I ngei. O le mea lea e ke lea tatou mātua hoi le o makua ako koi se mana ma I lo ua I loa iei. Peila le mea lea o le enhancement o le kamakiki. O le ako ko le leiolo. Ako ko le pia lo ma ko pau ma lo ko se mea. Ma le ka ua nga ma le nga due. Au mai. Wa ke le ka ko ma ko ka ilo iei ni ke o se. Le o la ngona le la tole le ta o le America o la mea rofa ni ka ma ve lo wakala ka ma pai ya o la mea ro a u makua ana pe a vo le alao mo poco le ya al poco no que le al poco papara ya pa pena hoila ya muta pui ka kalwa o le ka ua o le o mea o le ka ua o le kalangoa I se mea o le ngā mau ka koua ia o le ki o ale o vai ia ma broadcast a lau vaenga ia o ka ua I rauri ia social health official e kalangoa mai ka Samoa mea ese mental health kalangoa mai ia ko para mai makuranga o mea sa o le lei ua wa fa fika wi mai do e ka si ar me o ye o le fara ia
po ai mai se kula au nganga ese o lo available mo ka o wa kele o support services ia available ia ele o kele ngai loa kele ngai ka kokanga so ko fasile kwa famol molea tawa no ile tato ngangana la le wa winga lasi le tato ngangana e tele fa opunga ile mela le ole ngangana e momoli ile fe au fo ile e file mu le mafo forward tamatiti pe uplifting o wa tele ngangana awa e ngangana fa ula ngangana amu me va pena la so fautuanga ile fa nga ina sa ole ngangana ina ia e support e le mental well-being ia e lango ile o mental well-being to tono ainga ia ma to tono mafutanga ia po o se mea lava e mafuta tu ia o la o senga e keringa mai I to me tipo ile e fa le tono ma fa ma te mai ti sometimes e mo le lokoika ma ia ele o se train counselor for them. But I managed to get or memo mo ya kia 1-to-1. Me longa lua. O le tala noa e winga ole pa au ngā upu woile mai lava ya te inga. Nā le mea o le ase mea o e longona. O le ase mea e no o vale tono. O e fia I le aonga. O e o tō mafuta mawo. O aumta o puna e whai. E ke fia I le aumta. Polono winga amaka mai le mera I e kamaiki. O le oinga e peo tapai e kangaka. Ia le confident o oe o le tangata e mawhai ona whaasoa iai. Because maua le kangaka le feeling for that ai. Nā mera o karango aku hua ia oe, pera o keiro oe. Pera, ia o le winga o tamaiki e peo o karango aku whawhai au. E rori leia ka maiki whai au. E rori whai au ngā e lakalaka i le whai au ngā ia kaumama. Ma le whai au ngā hoi le te sola ai. My own philosophy e le tui tinga ka maiki e peo lau panga. E ka way of I wouldn't say you would fail, but e o ako yeah Aisha langa a ko lo foi ngor ko mai ki mai lo fai ai mai paso ai mai lo le ya ka ko mai o le me foi ngai ko ke le ka mai ki foi o mai yo kapa o mai ka si mai manga o se mea manga o se kupe manga o se a la em fai ko mai Aisha because you're there for me ia ke au lai le whaunga kele o rau kisi e ka kaunga ama kamai ni me iai ia le whanakare nei. Kalangoa I se mea koina le whapea a wale kalangoa I ni kūreanga. Ai kalangoa I ngionga I kūre rei o mea e pia iai. Inga ia whaamaro si a kiki. E ka ko winga sa mo ho e fa se ala fa pe ngal fa lunka e ala fa pe ngal ke ngal fa pe ale a ka ko I do inga o ko mai ki ngai e pe e do ko e re fa I me o sa mo e do fa me do fa ko what I do e di so pe a be tuam au ingi fai de media o ke fe ko mai media o ke fai ia ke wa ia strongest message na I ka ngaka ka mai your dignity and integrity o ka ngaka le ki di ba ko fa fe lang fa le le ma ko fa ia ke au ia o le fa fe positive messages inga ia ave ia inga ia faku e Nanga ere o yese fa vai mau ku o fa ko e ma fa o naka o lai ele
Ato le leile marosi o mapo. The capabilities of o se ko ina kan ka ele mi fa yo mapo ko lato ide be te tawa pa. They need help. Yeah. Ka uma pa pena pe. Ave fa ai o le mele pa pe. But you're offering help, which is not keeping them in the same situation that they were in before you talk to them. Alright, Jesus keep it. Oh yeah. So come alu bere pape. Ya o ke ngonga le me kawo po le a onga po le a inga po le a. E ka kawa o se kai mi ke do kalango 1-to-1. O se kai mi e kwae po e lai ma fai un kalango. Yeah. O se situation e ma fai un fa so mai e ka me ke tia. My favorite I fai kau le body language. Okay, I go closed up long oil. Okay, le ngadu mai fai. I saw boy le life here ma kau kala ma. You know, build on that. Build on. Okay, sama ko work on. It gives you yeah. Next time I'll come and see what you ko inga support is. Sa le kilo ye ka ko fa ma ko sa mo le wo I le me ka re aru ka longa ka me ko ke le ka o ko ka me ki o ke le ke a ka ya ki nga pe ra ko nga lima mi ke ka lo ya la ki le nga lo nga ko le sa mo ya wo lu ma ka ya. Why you ve va me. O ale la ia, se lo ngala sko ngai pa va pe. Ka ko mo ka kai ka pi. E ka u ke le me va pe. O me po I sa take for granted the couple. Mal ka ko wolang I sa. I watch these kids. Okay, I learn a lot from them. E le ia se me o lo ma le fia ma le platform. Yeah. O se a inga pia, o se a te pasenga pia, o se a inga pia. Po linga mai la o le communication. I so o se vaenga. Different levels o le mea piko siri ngang ka ua. Mo ngai o kako a inga mo kako whangau. Mo le... O le mea mongi. Mo le health and well-being. I avoid preschool teachers. Okay, mo ko off for communication na pangakang imat pa nga ko. Kikiro na iya. E mawhaing o aluhoile le maybe from 18-year-olds up. Lawa. Kamang yeah. E follow on me already kami kiki wala nga dictator kami kiki. So communication at that. I do ska yo kami. E kasi ya po dali me pa ya o mo. Le kokiring siyo. O ka fai ele on sa ya o communication pa ka voi makai au mako pe ele me foi ne fu mai o le fu o wor ka fa ko e va pena o e malo fa o lan me fa fu o le me o ele lo kam kiki nei pe se no nga se va ingu se va fa ko ele se wa se ya nga ro poku e kanga kam e fa sa ya o fa ko e fa sa kam ki e maru lai lo kam ki ma fa ngo mai this is the space o la ku la pong o ro ka ko fa de ngai o sau there's a mess or go la lokan me ako and father it's your space, it's my space ka fe lo e so le go fai pafo ke por ala lo puedo que se va la okay ya vai bo yo what respond for ya you have a working relationship. Yeah. They see you exactly as you are. You see them exactly as you are. Nothing wrong.
So, Tawano, so what is your vision? O le alas lau miti mo le lumana i o le ngangana Samoa ma le anganu i tutono o le nei atu no o New Zealand. Ole whanau ngalawa la tau ia whamalosia le ngangana ma le anganu aisia iai le sao o le ngangana ma le anganu wha Samoa i le community o New Zealand. Ke le sao. O vai ka ko vanga o ke le ngala kapi ke le ka longa. O vai i technology o ke le fia ya nganu ko la nga penga. We have a major presence in New Zealand. Tato ngana lo na tolu. Le ua o pa ngai New Zealand. Lona winga, o le ko kere kako. Longa winga, ko kere ainga, ko kere makua. E ka kau o ngawha au pea, kako values. Kako o mea e taua e Samoa. O mea e taua e nganu. E te taua ki kiro iskanga kai kako angu whakingo. E pea mwhai aku. O le kungu o ngei ua kumu i kanga kai ses. And we play a major role. O le hoi la whai boi po tatou whanau isi anga nu. O inkia ia marwanga o le mkwa marosia. Sia, whai boi po ngiskanga ka o le marosia. La hoi la me alenga re marosia ko. Ia wha marosia. Langa e alu we are against a major wave of the domination of English culture. Na e pa malosi mai Maori. Rightly so lang o Maori o ngare kong. Ao kako, we're countering that. E ka kau lang pa malosi. A whai wei malosi kako, o kako whangau, will not get as strong as it'll be a bit weaker over time. Rono winga. E iei le vai taimi. E alua lua whawai vai. Ai mo kai miringe. E ka kau wha malosi. Set up institutions if I Be la ngana sa mo ya o. Be o ngana sa mo health services. Be o ngana sa mo court services. You know, services al maro. Pa maro si. E ma faia o senga o le ngana. O le pe o senga. Pa makai o le ngana. So fsile la fam molta wano. O la sau e taua tele. I lau sau no. Ai fa fela la sau fautuanga mo na i o tatu tangata la i o to e fia mana na o e reconnect mai le language ma le culture. It's a tau na a natural lover. E ka kau ngalu le mea lai eide. Le niche o lai eide. No inga, inga. O le fisiri. O alu I mea lai. O alu ngi poko ngā lai. O alu I se whaala me lape o lai. Whalong. Vai. No, oio, auntie, uncle, whalong. E mai le mea nga. E koe a makanga koe kau whai e NGO ma. Whai e leo alu I le loku. Ai e loku Samoa, o langar pa Samoa a koa. I le kōranga. E ka o le ainga, o le loku. E o le iei wasenga, o le anganu, o le iei wasenga pa Samoa, o le o. Not as good as being back in Samoa, but o la ua pautuanga alu su ene. E nau a iei ki alu su. A o se ngar wha makai e kumu I ka maiki o fo I mai ngā makai. E le o mkwai loa ne kau whai. So, o mai le tofi I a te oi. O le me whenga ku whai kei. O mai ko ke makai ni si o ko. Aisha, le ingi o ko ngange pea, I run out kanga ko le ainga. You know, they might point the finger at you. Yeah. Su la le mei. I would recommend o I Samoa mo skai. Vai le ainga, vai le lu, vai
A whai ala pe a o la ngana. Ngaka ni ngana tala noa e kine o ngana whawhai lau. Be it so. Arai ke mana malama e. Ole whaingatala wale iai. Ia. Ole Samoa. Le loku. Le aru se mea le ainga. Ala a le rolo o ka mama ki ngama. Ai le o le whaingatala. Ngako mungero le ua pole no. Ia. Ewe loi ka maiki le ka wole angu. E o i kāpe. Pai mai leo kako Samoa. Ka mo molo nguku. O ka maiki inge. E fia kāpe. That's the first connection. E ke fiu e whakarisi upu Samoa. E le mga o e audo. Ai mga o pipi i ne mea ne. E ese lal perception hargan ka Samoa. Ese le mea ne upe e ka maiki. A si waha e o Samoa. Ala. A penga hoi kengi maru. Kele si kengi. So not the same reasons e pe o kou i ngā mai Samoa. E talu ai e whōlenga mai e tele i o au matawhai oi. E le ngata o le whai a onga. Tele ia au projects o loo whai le kako community ma. O a awala o loo ai le e le soi fua manui o loo mawhau. I le tele o tiu te o loo e whea ngai mau. O ke longa o aulus kaka kamu whai elemento uelpi. Ole me voi le la awa ngai ai sause pe sause wha upunga voi le lo urua kanku se la unga po se pesi. Ke mia ngā la ko. Le alua kunga nga. Ia pe o Roma se wha ala vela e tuto to oi po le a constant me Ai pe o le maho whau hoi le o le mea moni ai o ue e ki nganga wai le ki ngā te tā ina i le maho whau le ngarua. So fōlinga mai la i lau sau noanga o le o mea la ia o le whaatino pe o tiute la ia pe awa pe o la unga o le mea nga e au mai le happiness ia oe pe a pea e continue e whai au launga ma whau launga me whapea. Mea, e pe e mapu ia. Ia. Mai pe ho e leo se ngā koe. Ia. O masangi ai. Pe whai pe se ka maiki, pe whai se a popo inga, pe whai se launga, pe whai se a o masangi ai. Ia. Ka kou hoi kofi whaamakai. Kau roko whaarupenga, kau roko whaalanginga, kau roko o konga o a umame umala tunu. It's a great mystery. But something you enjoy. Yes. Yeah. Yes. Okay. If I get a degree in English, I will lay rola ungana, lay amasaunga. I'll look good for Samoa. E o mai ia la aia o ma. Pia maua so finangalo. I le tension la lea between ole becoming a matai is something, it's your pride, your sense of identity. A ole si side for ie, ole whainga o tiute brings le stress. Te fia, i loa so finangalo ie i le pāleni la leo mea ie lua. Whamon mole. O te langona lava o le whaamatai. E te leon tiuti. Ia. O le matai o tangata i mata i e mea la inga. Rona winga a tupu mai si whaarawe lawe, for example, e kakaunga e alu i le Saranoa. Me whai eito. From that, aso mua lua kolu wha. Aso 5 tanu mariu po atulang whapena. Rona lua o le alime tāpena. Tāpena o tulapa le karisi kangakana na o mai. Tāpena ai ngai a mai kupe makonga. Tāpena e whai de kongo o le me whai. Decision making me whapena. O le mea moni. E le whai ngopi. Ai mai se ape a kaka i se ai. Ia. Ai le whapea pui o matai uma. E whaia uma ro. O le kere o makai. E sa whai o e sapo. Lango.
Pesidia kuile mea, pesidia kuile mea. Aku lai makai le whai po lai e te. E a po e kele ala le stress i le kangaka rea whai upu, wā matangata, wā i papo, wā pe arua i ku lunga e. E whai upu le kare ia ku lunga e. That's where the most stress is. Ai apa pe voi le pe ngai ke le ngai ka maki mai. O le support, that's not too bad. Awan me ia i po le vai pe i se me e mga omia. Pai fa kau mo kuranga pa pena. So falling mai lai lau sau noanga o le matai. Yes, e au mai le pride e ma le stress, but o le it's part o le le paleni. Mai ma le support. Everybody will come together ma support. Yeah, then o lae e serve ai le o le purpose o le culture ma le fa ma le o singa o ainga ma me fa pe. Ana o va nga o le o si ainga o le o si o le mai fa kas. O le fa testas. Ma se o le lima fa tas. O le palengi fo yo ngi. E ngata le pa palengi. E le kanga la wa. O iskai me e a fo e fai ta. Va so lenke ngi ka mo i le mali o lo anko sa. A kala ku ngapin ka mo i le mali o ai ngolo ki na wedding ko. Le ma fai nga alwa si me kasi ona o le si ba. Ala a ver ku. The connection is there. Yeah. Big or small, or like that. O le mea hoi la ngā kau whapai. E re kusa whaare vera. Yeah. E re kusa hoi wha. E ka kau e makai ngai loa. Le whaara vera be alu a ko e ilonga maro. Ma le whaara vera be o se whaenga. A wālanga e re kusa ia. Yeah. Le whaara vera be tuku mai. Mai kusa hoi pe ka ke makai a ngoloko. Ora ye kanga kamo yo la nga ka ke la ko ki lo ye pe pa ye la ko tinga pe. So all sorts of different connections. Yeah. Awa le mai mau for the stress where it's not. Yeah, sa o le. Kai lo a pe you get that from going to place. Ka ke lo le. O yo la inga le o ka ko inga mo si e kau a inga. Ai leo ia e pai era ko para a ver ka ko so lo hoi o ia inga o ko ke mai fei kai ma ko ere ai ia o ia inga e o ko ia foi me pa si umur para o ese senga langa ka wang mana ai se ngai ka ko fa you know there's ways you do that sa o le easier on the kids. E a foi nei o le iloa o le limitation. O le iloa le tangata ia na fua le o le mea fai lea. E le sei le stress o le mafofa. Ke le se sao ngi me mako o le kumongia. Ke le sao pe o kako. Pai ai me o pai. Ai ko ke mal mala. Pai ai me o pai. I truly believe ava pe pia mo se lima. Ai saura a inga pe nela ve ai sau o mai le inga mala ko pa lo la ve ela ve ai maka ikare kai la o mai pe va pe pa pe mo. I truly believe o le makai the leader should talk it up. I found kala ko ile ya ora unga they will never say no. Ai sa mako sa sao kai di maseno. Era sao ngai o lai le. Ava ko le skai mi ora pa pe. Pai fu. E le sa mo le ka ko ye. E mo ya le ka ko pa sa mo. Nga pai fu ala nga wa. Ngo fu. E pe ese se mete fia toi fia sa no ai. Le ai. Tai la va. Fa uma me tap tau. Tana no. Ai la ho mo fa so le ya. Apa ya ko mo sini tulang ho e pe o le ai le ka tana no anga wala ngai ka o ke le lo to pitola au ho e ma va enga e tal no ai mo si lo fio le tu ke no ngangi me
kusaka ko nga ron. Le ia le mahoro le tangata mawhia maua le basis ngā lue ai. O le leiho i nāu tūranga o le ngā roi. Aku salo le si me kai a foi mo kalonga le yas. Ia. Na magui aku ya sa mo la ko ka ponga. Ia foi le. La ngā roi. Ia, whamalo whaftai. Whaftai atu fo i lau tō whā. Ta wanu umole. Ta whataltal noa ngai le nei tū lao le aso. Ta ua ia le saa mai o le tō whā. I le lo sila fia ma lo biloa le tato ngangana ma le tato wanganu. Ia, e fisosoane e fo il mātau pito la au mental health. E mawhai e ona tato fiso o tae ma le tato community. Awa e le o le fiso o tae ma le community. Ia e mawai fo i isi to mai ma le iloa e whaatau lava le ne ngase. Ia ne mawhai ana na wa ia lea le tangata ia lo na ia soifua malolo ina le ngata le tino. Le anganga man mawhauwhau. Ia e whaapel whanau ia me lato e la talatai. Le lato mafutanga ia e whaftai molo taimi. Ia, whaftai furawa mo. Siri hoi ma whapunga ngasa mo le yaso i manuia ia. Toi mga alwa nga pati. O mata upu tā ua sa tala noa ina. O le whaaloalo ma le tausia o le wāwhea loaloai, e maua ai le file mu, fia ma le saoloto o le mawhauwhau. O le ngangana sa mua ma le anganu, e tā ua e le soifua manuia o le mawhauwhau o le tangata sa mua. E tā ua le tātou malamalama i tala noanga, ma le au whainga luenga le soifua maloloina, i to tonu o ni usila po o se mea lava o loo e alalai. E te tau wai o na iei se whaamatala upu, e fisosoane i le tātou fiso o tainga, ma fesili i le au whainga luenga pe amana o mia. O to tonu o le ainga e whausia ai le whaavai malo se o le soifua manui o le tino, anganga ma le mawhauwhau. O nei whaamatalanga e molo sila fia, ai a whai o mana o mia se fisosoane ma le mental health, mo oe po se isi o le ainga, wa ai lau GP, po se au nanga al Pasifika e la talatane ia te oe. Wha moe wa ese au ngau wha matalanga sa tala noa ina mo oe ma le ainga. Mo nisi wha matalanga, pe fia wha ilo fo iso fina ngalo le tatou Paul Kalame, fe so o ta imai le emaili, joanna@faunganganapractice.com. Po le asia siane i le Faungangana Practice website, whawhetai tele i lau whaafafonga mai, manuia ngā luenga o wheanga iai, soifua ma ia manuia.